kad se kupaš, ne Gdje smije to? Koap je dom, Zenica, majka, novi život. Dok kad se kupaš, ne smije sapun ispast. I ovaj kaže kad neko sastrije, kad neko zagorili ba dolba, sve ludapa, niko nis po 25 godina, brate. On je povrtalje. Kako bi ti objasnio? On je... Poljoprivreda je, išao je za frizera pa je pao. Čovjek ubio musaf u njemu, opcu mašinicu, odla, ajde kad ti ili šiša, tamo, on je naš kad, pored paprika, ona travke niču, ajde ti kad to šiša. To je znači prekvalifikovan, naš jel? kolike su mrudarke, mora hodat po vodi, ne mora potonuti. Zaputi ovako u naš shop tendu, ma ja. Eto kaže, ovako pomogne majke, kaže, guram, šta će ti gurat, ti nemaš za kladonita gore. A to je, jel, sve škola, jel? Sva ta djela, jel, zatvor, sad to je vrlo. Pa je to, on se kaže, pustio u teške krađe. Biće kada je po vani krava. On nije mogao prijeći, Moskva različe škaf, kamo li dobije paso da vidjeli vani krasti jebao, ljepte jebao. On nije mogao turbe obiti, kamo li dobije tamo u njemačku firmu. A ufa, nek su ba stalno u pljački hvatali vlasti, valjda to je bilo isto kad se popne dijete na trešnju, kad to ne znaš koliko koga udara. Dijete tam mol pa zavižu ga kaj pošao daoš onda. Ja, kuda je te bio, ja. Pa dvije radnje, čovjek ga klepio lagano lijepo, zatvorio vrata, zaključio vrata, uložio u kuhanu bezbol palcu. A kaj je to, on je skičio ko popa, jes svi mrtvi, ba ubi čovjek, ba šta si kaj treba uraditi, pa ti kaj samo, ba odi vamo, kaj pošao daoš onda. Pucaju rebra ko tenešir.